Mašlički. Ajde, šitski vjedno nahlas. Mašlički. Rusnaci u Subotici od 2003 roku svojo aktivnosti, kulturni, sportski i drugi, otremuju u prostoriju u centre Horoda u ulički Štrosmajerova 8. Niedawno na tu adresu stihol dopis o tim, že prostoriji po zakonu o restituciji vraceni dakedišnjim vlasnikom. Tota vistka barznie spodziewała členov društva. Нормално že нам je bilo všetko jedno i dúfame, že ani nemáme co čekať ďalej, pretože keď príde nový vlastník pod takýma uslovijami, aké nám dala opština po tých prostoriji, znači, že neplacíme zákup, neplacíme režiju i otrimovanje prostorijog, mi všelijak nedostaneme. To center, znači zona číslo 1, najdrahší prostori tu, kvartelje i tak dalje. I tako sme kontaktovali i nacionalni sovjet, že bi nam pomohnul, že bi sme vjedno pošli do horodonačelnika i položili toto na jak da povem, njeznjovi šoralje do našej vimohi, kotru sme poslali vjedno s nacionalnim sovjetom do horodonačelnika, že bi sme co skore pošli, pretože nam normalno, že ljepše kepče to problem tako i počne rišovac i čom bi sme už toho roku, do konca toho roku nedostali prostoriji. Na toto reagovali Nacionalni sovjet Rusnacov, kotri tako i zakazal schadzku s horodonačelnikom Subotici. Nacionalni sovjet za 28. januar mal zakazanu rozvarku s horodonačelnikom Subotici, ktorý nedavno postavili za horodonačelnika. I tota schadzka bola odkazana pre smrteljni slučaj, ktorý horodonačelnik mal toho dňa. Takže sme ostali teraz na tým, že še zakaže druhá rozvárka so horodonačelnikom i že še od njoho bude vymáhať, že by še našomu ruskomu združenju našli adekvatni novi prostoriji, ktorí by boli u Subotici namenjeni za naše društvo, poneže to terašnje treba, že by še vraceli buvšomu vlastnikovi po zakončenej restituciji. Naš odbor za upravu i propisi i uredove hasnovanja jezika i pisma še do toho uključil, že bi im dal za počatok pravni soviti, jak možeme co dlužej ostati u tim prostore, dok še njivi najde adekvatni novi. Toho týždňa u Subotici otrimana schadzka šitských združenjov u tim horodu. Inicировало ju Združenje Čarnohorcoh, a na njej dohvareni zajednické vystupanje spram opštini. Na schadzki še zjaveli i novi društva, kotri tiž budu vymáhať svoje prostoriji. Potreba za prostorami, či dnjalnima, či za taki združenja jak mi, ne znam točno, tu i apatika, i pekarnja, i butiki dejaki i tak dalje, budu teraz normalno že rekši i mi máme potrebu co skorej dojsť do odvičateljnih ľudí u opštini i co skorej hľadať, že by nam obezpečila novi prostori za robotu. U Horodskej upravi u Sekretarijatu za budovateljstvo i majetok nam hvareli, že postupok o vracanju majetku za toti prostoriji tirva da zrok i u januaru presudzene, že 9 dilovni prostoriji, medzi kotrima i prostoriji društva Rusnacov za Subotici, po zakonu o restituciji vraceni buvšim vlasnikom. Međutim, dati i rok, poklja ih mož hasnovac. Zakon o vraćanju oduzete imovine obeštećenju predviđa da se nakon vraćanja oduzete imovine bivšim vlasnicima zakupci koji su u tim poslovnim prostorima ili stanovima imaju pravo da pod istim uslovima još 3 godine od pravosnažnosti i izvršnosti rešenja o restituciju borave, u stvari da koriste taj poslovni prostor. A nakon 3 godine sigurno će grad Subotica preuzeti brigu o svojim zakupcima ili pogotovo o ovim udruženjima koja su dobila ova poslovne prostore. Znači to je udruženje građana Rusina koji će sigurno pod nekim uslovima dobiti drugi poslovni prostor ako budemo imali. U dokumentu kotri dostalo društvo stoji, že novi prostoriji treba, že bi buli na podobnim mesce jak terašnji i že bi zaberali približno jednaku kvadraturu. Poneže pre zakon o restituciji u nastupnim periodze bude malo taki prostori u centre Subotici, potrebne co skore reagovac i načas obezpečiti mesto za Rusnaci, hoć su nje veljo čisleni u tim horodze, predluža pestovat svoju kulturu i čuvat svoj identitet na tih prostoroh.
Gledate Paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Azil za psi u Verbaše otvoreni 2011 roku i značný je hraždanom obštini, pretože riešení veľký problém psov blukačov na uličko. O dočasovim zmestovanju psov staraše javna agencija za zoohigijenu i poljoprivredu, kotra osnovana z odluku Skupštine opštini Verbas. Jak nam hvareli u azilu, tam hviljkovo zmesteni 150 psi. To je ta cifra koja je konstantna kod nas i pored prijema novih pasa sa strane koji nam dolaze, radimo veoma puno na udomljavanju, dolaze ljudi sa svih strana, mi smo udomljavali pse od Vranja do Subotice. Tu robimo od 2011 roku, od juna, mešaca 1. juna i robio sam peršeg psom, već kao bulak uz premestenje u rasadniku, bo ja znam robiti jedno i drugo, ja robim šitsko robim robis. I već kao sam pitao posle određenog vremena da pređem u psom, bo ja ljubim životinje, psi, ja imam doma 6 psi, mački vam je dozvan, baš ljubim psi, da sam gledao da me premesti tu, bo ljubim životinje robici, tako da mi direktor važe, može, dozvan mi važe, prešao sam tu i ja tu robim njegov robotnik, karmim psi, rano kad idem na robotu, kolo 7 godina po 8, še privečeme i idem na robotu, varimešnicu, ktori robi, očistime psom, slamu ulice mokru, ulicime čistu slamu, sipeme čistu vodu, po polanju še karmi psi, druga smena, robi še 365 dni u roku, kaj znaš robi psi. U azilu 24 hodini robi veterinarska služba. Hraždanje zvykli volac azil, kad na ulički vidze napušćenog psa. Tedy dežurni ekipi odhodze na teren, prinošaho do ambulanti, prepatraho, vakcinuju, sterilizuju i davaju mu sigurni kucik, gdje pes čeka novog vlasnika. I ovu priliku koristim da pozovem sve građane, sve ljubitelje životinja koji žele da nabave svog kućnog ljubimca, da dođu kod nas, imamo jako lepih pasa, znači i imamo iskustva da svi psi koji su otišli odavde su postali, znači, nerazdvojni članovi porodica svojih vlasnika, svojih novih vlasnika. Prešvečeli sme še, že tim psom u azilu dobre, ali bi im kraše bilo kad bi mali svojho gazdu i dom. To im dobre, ali varim, že komu je treba pse pušći na uličku psa, da to zeme robiti čipovat od kiž do kiži, da budu všetki psi čipovani, kad psa na ulički najdeme, da najdeš na budućnost na 100 gazda. Programa Mirog upravi za veterinu, kotra še vydava každý rok, predvidzuje obavjazne čipovanje psoh i vakcinaciju protiv zbešnjetosci razročno. Prave tedy velje ljudze pušćaju svojho psa na uličku pre njemožljivost placanja vakcini. Napušćeni i hladni životinji možu i ukušit hraždanje. Prešloho roku z opštinskog budžetu vidvojene 16 milioni dinari za nadoplnjenje škodi tim kotrih ukušel pes blukač. Že bi še zmenšalo odljevanje penježu z opštinskog budžetu i že bi še zmenšalo číslo vymohov za nadoplnjenje prekalječenja, porušana akcija vakcinacije i čipovanja psoh na teritoriji Verbaske opštini. Akcija čipovanja i vakcinacije pasa na teritoriji opštine Vrbas je počela praktično juče po ugovoru sa veterinarskom stanicom iz Vrbasa i veterinarskom stanicom Trivet 05 iz Kucure. Dakle, u organizaciji teritorijalnog razgraničenja između te dve veterinarske stanice, veterinarska stanica Trivet 05 iz Kucure je dobila da vakciniše sva sela, a veterinarska stanica Vrbas vakciniše na teritoriji grada, naseljenog grada Vrbasa. On nije ni vakcinisan, ni čipovan. Imaš pasoš za onog... Imam, ali idu kuće ne bude. Dobro. Duše nahodzi unuka čip. To čip ide ispod skori. Za tu akciju potrebne kolo 5 milioni dinari, a penjež obezpeči opština Verbas. Javna agencija za zoohigijenu i poljoprivredu koordinator calej akciji, a za prowadzovac ju budu fahovci veterinarskih stanjicoh, kotri budu hodzic od obisca do obisca. Tot kontrakt potpisani po programi Ministerstva poljoprivredi, a vono odredzelo i kotra veterinarska stanjica bude ovlascena za odredzenu teritoriju. Dobre. Kako dođe na Martin? Ne znam, koje podvodiš ide. Šeta doma. Zeme od hiži do hiži,
Vakcinacija się robi za darmo. Znači, građani njemaju placice. To finansuje opština. Po zakonu su građani obavezni da svoje kućne ljubimce i vakcinišu i čipuju. Međutim, da ne nabrajam kojih sve razloga se to ne dešava, tako da imamo veliki broj, odnosno veći broj nečipovanih i nevakcinisanih pasa nego što je to zakonom dozvoljeno. Minješka počali. Ja думам, že to bude pre gradija i televiziji obavescenje, a думам, že še bude lipizi plakati. Da ľudia budu keď hotelje obavesceni, a jedni s druhima oni dočuju, že to bude redovna vakcinacija. Šitski psi na teritoriji Verbas budu čipovani, takže keď dahto napušči psa, poneže budze mat čip, vracaše gu vlasnikovi, a von budze mušic placic karu 500 dinari. Keže se rišeljev žac pšička, zajce i do azilu. Verime, že nje ostanjece rovnodušni. Može bud prave tam, vakcinovani, čipovani i sterilizovani ljubimec čeka prave vas. U kriznih časoh, keď veli ostavaju bez roboti, keď zahrožena osnovna egzistencija i keď bidu i hudobstvo mož stretnúť na každém kročaju, ljubitelje životinjoh často ne ih odza na neporozumenje. Medzi njima i Monika Bruckner, ktorá še už 25 roky namáha zašticiť životinji. Ja sam se preodelila sa životinjom. Ja še opredeljala za životinji i prirodu. Každemu pravo pomognuť tam, gde žada. Ja думам, že ľudia sami môžu znajti u najčešćih situacijoh. Ľudia sme to pomáhame jedni drugim, a životinjom njet kto pomognuť. Naše društvo pomáha šitskim. Dozme pomáhali keď bola vojna, a i teraz máme projekty za pomoć starim osobom i ľuďom, ktorí nemajú nijaki prihodi. Zažljem jej osnovne opredzeljenje bilo i ostalo starost do napuštenih i horih životinjoh, ta okrem u Đurđovece išće 1989 roku registrovala Društvo za zaštitu životinjoh i prirodi, ona pomaha, že bi še i po drugih mestoh otvoreli azili. Mi pomáhame, bo думам, že nie dobre, keď len jedno društvo robi. Musíme všetky robiť međusobno sotrudzovac, co i robíme, tam máme i rezultati. Pomáhame tam, gde nas volaju. U Pirotu, Subotici, Bečeju, Gajdobri i všadzi po Srbiji. Dok sme mali vecej penježi, pomáhali sme i u budovanju aziloh, a teraz pomáhame u zlepšovanju uslovijoh, zaprovadzovanju novej sistemi trimanja psoh, a da kedy robíme i na vkupnej organizaciji roboti u aziloh. Jej dlhoročna robota dala rezultati, okreme u zmenšovanju čísla psoh po uličkoh. Međutim, svi doma je, že to ljem jeden problem začerani za drugi. Teraz azili prepolni, ta uslovija u veljih njehumani, ali išće vše su ljepši u privatnih jak u državnih aziloh. Privatne azile može da prihvate pse koliko hoće. Privatni azile otvaraju entuzijasti, dobri ľudia, ktorí domajú, že môžu prijať skerescu psi. Zvyčajno to počne so spejcoma, ali za kratki čas ich je 100 i već počinaju problemi. Ľudia še neznahodza i často ne môžu obezpečiť ani poživu za životinji, bidni, hudobni su, ali zažljem ih zo zljubovu do potraju, no i tu je zvinjimki. U državnih aziloh psi uglavnim zavadzaju i najljepše kad ih jest co menji. Oni ohorjuju, zabivaju se među sobu i to strašne. To pes zo državnog azila, takih jest veljo. Jej para zahinula. Vidjela sam, že bul bar schudi, a i na nju njih to nje merkoval ta ohorela. Psi tam za nje zbani. Pravda, že njet penježi, ali nje ušore, že bi psi preto crpeli. Problem penježi, ale pravi problem to ľudia, ktorí vyhaňajú svojich ľubimcov na ulicu. My neprerivno apelujeme na ľuďoch, no toto ne robia, to ne krašne. Pani Brucknerova na svojim salašu u Đurđovima rižne životinji, psi, mački, konji, kravi, kozi, švinjita i vovka i lišku. Šitski toti životinji buli napušćeni, ljebohori i zanjecbani i ona ih žala. O šitskih šestara, alje o suki lajki okreme. Ona je baš moj ljubimac od svih, što nije baš lepo reći. Ona moj ljubimec. Može biti to nje krašni povez, ali to tak. Ma 13 roki, stara je i nje čuje dobro. Ali všadzi putuje zobno. Zmirjuje me keď som nervozna, ima okremni vpliv na mnje. Taki azil nje ljehko otrimovac i obezpečovac poživu za njo. Na salašu každi dzenj robija štirme hlopi i 5 ženi, ktorí še staraju o životinjoh i higijeni, a o zdravlju starost vodza veterinare.
U dajedných sezonských robotoch, keď zo spolja treba priniesť bali slamy, lebo keď će pohubi traktor, pomahajú i ľudze zo Zvalalu, ale najväčšia pomoc prichodzi zo Švajcarskej. Mi mamy partnerskie društvo u Švajcarskej, ktoré se vola Društvo za zaštitu životinjog Švajcarska Đurđov. Oni nas finansuju, a mi im z rachunkami musimy opravdati všetky naše trošky. Svoje iskustva zo Švajcarskih Brucknerova češko tu može zaprovadzic, poneže tam njet psoh blukačoh, a i azili inšaki. To su mali azili, naprimjer ima 20-30. To mali azili za najveći 20-30 životinji. Do tih azilov odhodza psi, kad im umre gazda, lebo keď će malženska para rozice. Tam še nie slučuje, že dah to pove, nie briga mi, nie sem vecej. Nebriga o životinjoh zvyčajno še zvekšuje so zvekšovanjem hudobstva u društve. Zažljem pri prinošenju odluki o vyhanjanju psa na uličku nje treba zabuť i na prislovku, že pes najljepši človekov prijatelj. Jedno zo zrišenjoh zmenšovanja psov blukačoh to je ich sterilizacija, ktorú može besplatno okončiť zo sotrudnictve so Društvom za zaštitu životinjoh i prirodi zo Đurđova. Tot prilog zняти pred 3 rokami, keď sme ukazali, jaký stan u našem kozarstve. Tedy sme prikazali i najsúčasnejšiu mlječarnju za kože mlijeko, ktorá otvorena tedy u Kukujevcoch pri Šidu, a naštiveli sme i našeho najväčšieho kozara medzi Rosnacami. Mám kompletno nejakých 86 falati u priplodu. Takže od toho najviše dajak šorovo u jahnjevo kocano zapravo o jare. Ta bi trebalo da okolo 70 falati. Rachujem, že bi tu dajak bilo okolo 100 falati košćata. Od 1,3 do 1,5, kad mam u proseku žive košće odchovane, to baš dobre. Tedy nam še naš sobešednik ponosoval, že odkedy mljekarni prestali otkupjovať kože mlijeko, má brigu plasovaco. Posle 3 rokov pripovedka ista. Najveći mi problem, že nemam plasman mlijeka. Nikto nije se priznat mlijeko, že je ekološke, že je zdrave, že bo mojo kozi posebno na paši. Pravda, u Vojvodini máme aj tedy bolo 3 súčasné mljekarni za kože mlijeko. U Inđiji, Kukujevcoch i jedno menšie u Kocure. Mljekarni u Srime ne prilapljuju sotrudnictvo, bo su daleko za transport. U Kocure mljekarnja je ta, oni varja, že oni otkupuju od šitskih. Probovali ste s njima? Hej, nije že sme probovali, ali su mi 2,5 tisuća litri mlijeka dlužni. Kada je už dlugo? 3 roki. Takže oni beru mlijeko, nije otkupuju. Takže nijakim njet. Toto teraz sam kuzo habel, da budem probovat praviti sira i co sam hođen predat, co nje. Mam da jaku staru švinju tam i take, da budem sipat švinju. Co budem. Đuru Hrubenju trapi i toto, že hoć má registrované gazdovstvo, ne može dostať subvenciji, ani nema pravo na zakup državne žemi. Evo ti specifično gledaju da jest farma, da bude na tvojim vlasništvu, zakup ne priznavaju, takže hoć bi im trebalo da mam po jednej kozi, za 8 kozi trebali bi im dobiti pravo za kupu po 1 hektar na 8 arla. Pravo za kupu, ali poneže nemam svoj objekat i neprijavljena je farma,
takže ne dobivam nič na osnovu toho. Nijaki. Hoć popri toho všetkoho, ja každý rok špricujem protiv parazitov, protiv všetkoho i každú kozu dávam na analýzu krev, da to bude jak, da ne zarazim da koho ljebu, sebe ljebu. Hrubenja не може знати поки останнього закупу у тих об'єктах, чия локація при Бегелєму bardzo відвітує, але ма велике щастя, що ма порозуміння в Войводині, вони му дзешні давають 10 гектарів побережжя коло каналу на 5 років. Máme tak u svojej zemi, ale to všetky to tí 10 hektári, co mám zakúpené, to kosim i vecka baliram i tak. I to davajú slamu presovať, da sebe vozim, čistim, nosim, prerihtujem. I kupujete vec? I kupujem najvecej, mám veľo, takže čeram. U mne i počali sme robnú rozmenu, dávam hnoju, ľudia mi dávajú kukuričanky, lebo mi dávajú šena, kukurici hotove. Takže prišlo kameno doba, razmena, pretože sredstva niet, dinari niet, nigde ne može nič naplatiť. Na toj povrchnosti, ktorú ja trenutno mám, s nejakým bekším porozumievanjem mohlo by 200 palati kozi primati bez jakih problemov. O likovitosti kožovog mlijeka i o produktoh ne treba pripovedati. Jest veľa priklady, že ľudze zo njim viličeli rižni horoti. Naš sobešednik i sam počal chovac kozi pre horotu i za teraz ne odstupa od toho, ljem zmenšil stado na 35-40 palati. Mne odvituje, ešte mám 5 roky pravo zakupa od vodi Vojvodini. Verim, že kad pride do porozumenja i kad da i dalje mne odvituje pre moju samu horotu, a ja kad prevezem 5-6 odzini z njima vonka na otvorenim. Imam se mi jebi na 65 roki, nikto nije nahnal da ja rano stavam na 5, da mi poveze treba da 3 hodiny, 4 hodim po Begelju. Ja bi to dobiljem šmigovom. Našemu sobešetnikovi teraz u peršim planu nabaviti z novog kozaka, švižu krev. Za nju treba dati dost evra, bo še muši uvesti, a oljevčanja od državi njet. Kupil sam, priveo kozaka za zbaču, jedno ma pravi vari alpinac iz Hitsko, kad teraz koščata počnu se koci za oni polubili. Znači, nije tu. Nije tu, to Hitsko sprevezanja. To drug specifični. Veće jak 65% mam všetko ženski. Neverovatno, to se nije slučuje. Da kad je 20% ženski, je to 80% chlapci. A vam žalj preda ženski, hej? A ženski već kad naše ne idu z ubista. Koščatom už rokami cena 2 euro za kilogram. Dobro i tak, holjevna i kapka. Ljem kad bi še našlo dajake rješenje za mljekarnju. Može buď še nahaduje. I tu u Kuli. Za jeden statkar počina chovac kozi na veljko, subvencionovano, planuje vybudovať mljekarnju, ale poneže toto ešte nezaokružené. Žada perši kus rozrobiť produkciu, predtým jak nám predstaví svoje gazdovstvo. Читальня у Коцуре основана 1897 року і jedna je z najstarších inštitúcií tej fajty u Vojvodini. Toho roku še označuje 135 roky od jej snovanja, ta z nahodi toho jubileju z druku vyšla i monografija na srpskim jaziku 135 roky Kocurskej čitalnji. Knjižku prilihtali Irina Tamaš, dlugoročna bibliotekarka u Kocure, ktorá nažal vece i nje medzi nami, i istoričar Vladimir Kaljević. Hlavni odvičateljni redaktor monografiji, pisatelj Branislav Zubović. Ova knjiga koja je pred nama Tota knižka nastala jak plod dlhoročnej roboty bibliotekárky Iriny Tamaš, ktorá strpezlivo robila na nej, tá na koncu knižka mala okolo 140 zboky Durkanovho textu. S ohľadom na toto, že to bol litopisný typ, vydavateľ Národná biblioteka Danilo Kiš z Vrbasu nemohla to pohasnovať, takže ja prilapel ušoriť text. I tak nastala tota knižka, ktorá má 70 boky.
Монографія провадzi розвойну драгу читальні od 1879 по 2014 rok. U uvodnej časti opisani istorija Drusnacoh i ich priseljovanje do Kocura. Перша част книжки обрабja temu jak nastala čitalnja od 1879 roku ta po koniec II svetovej vojny, a druga časť oblapja period od II svetovej vojny Ponješka. U dodatku može poopatrati fotografiji perših členov odsnovanja Ponješka, jak i rozvoj čitalnje u tim periodze. Planiram, že by sme poprobovali mreži javných bibliotekov predstaviť čitaľňu u Kocure. Z ohľadom na toto, že nie je veľké číslo bibliotekoch z toho periodu, jedna z príčinoch to i úvod do preslavy toho jubileju, ktorá bude tirovať celý rok. Tá poprobujeme predstaviť kocúrskú čitaľňu, ktorá u zostave verbáskej i dať si jeden ozbiljnejší tón i pečat tej ustanovi. Irinka rokami zaznačovala drahocinný materijal, ktorý viazaný za čitalnju, a svoj peršobutni rukopis pridala na objavljivanje 2008 roku. Recenzent toho rukopisu bol jej dlhoročný prijateľ i sotrudnik Mikola Cap. Tota Irinkova robota, učim sme ju potrimovali, jak dlhoročnú robotnicu, ktorá vodzela to tú biblioteku, že by vytirvala u tým. Ja osobne je až pomáhal na spôsob, že som svoje dajaký materiály dával i všetkým ja dneška šťastlivý, že to tá publikácia vyšla, hoď nie so menom Irinky Tamašovej. Jak sme videli, u impresumu stojí, že to koautorské džilo. Vážne, že knižka vyšla. Ljubela svoju robotu, ljubela čitalnju, ljubela knjižku. Ta všetko ona to pedantno bars zazberovala, zapisovala i čuvala. Perše u čitalni, a već prinošela i domu, ta i tam. Všetko to ona varela, že bude to daraz trebac. I već kad pošla do penziji, nedostavala jej to ta šitska robota u biblioteki, u čitalni. Hej, i prišla na ideju, že bude ona pisať knižku. Ta šitski to ti paperiky, co na nich zapisovala i drugi materijali, fotografiji, šitsko toto već ona sebe poklasirala i počala zapisovať knižku. I môj brat i ja već z tehničnog boku učestvovali, pretože to trebalo i elektronski daco zaznačiť, i skenirati fotografiji, i to ti vidjuki z novinku, ktorým ona zazberjovala i skladala do svojih dosijev. Takže to bol naiste jedan proces, ktorý trval dosť dlho, posle odchodzenia do penzije. Irinku veli pametaju jak vrednu robotnicu, ščiru prijateljku i veliku ljubiteljku kulturi, kotra u najčešćih 90-ih rokoh všetkim otverala dveljnji. To bol jedini cepli kucik u Valalju, u kotrim vredno robeli šitski tedi aktivni sekciji toho mesta. Prihodzeli sme jak do svojho obisca, každej stredi. Tu sme čitali knjižke, dostali sme od njih nejaké informacije, heglovali, štrikali, vyšivali po entlasi. Trudzeli sme še, pekli sme kolače, prinošali, všetkým sme pomahali, co goše otrimovalo. I bolo jedan fini dom, sotrudili smo jedan cepli dom za Zirinku. Často sam i hodini lektiri, trimala tu, sme literaturni večari, poladnja, vystavi sme praveli, aktiv ženog tu robili. Tu u čitalni sme še vše zberali, čitalnja bola vše otvorena i naiste aktivni sme boli šitski. Okrem knjižki i pisanog slova Irinka bula i veliki ljubitelj umetnosti na platnu, ta še po odhodze do penzije vlapela i do tej roboti. Výstavu je Maľunkoch otvoril umetnik Silvester Makaji, a Valalčanom i šitskim, kotri zainteresovani upoznače za robotu Tamašovej, biblioteka ponúka obsjažni materijal. Gledate Paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Dlhá
приходzi prek toho šitskого prostoru. I ще jedan ruski pisatelj oprezeljavše pisac i na srpskim jeziku. To Vladimir Kočiš, a jeho nova knjižka Tebe odomnje prinoši na dešatki pisnji bez naslova pošveceni najmocnejšomu človekovomu čustvu. Rokivše istu ljubov ponukaju, ljemše menje je stih, co ju prepoznavaju. Hvari u svojih stihoh na ruskim jaziku Vladimir Kočiš, a mi šemo opitali, či z rokami barže postavame svidomi značenja ljubovi. Kad mješka u tim roku, na mojih 65 roki, rozdumujem i pišem u tim času o ljubovi, već šligodno možem povezati to čuvstvo veljo inšak viražene, ono veljo uzreče i veljo je ščirše i veljo je preživot dožita, co domože najvažnejše u tim šitskim. Ljubovljem ostava fundament vše za šitski časi, jak za mladših, u mladših rokoh, tak i u starših. Kad bi to fundamentu nje bilo, već kad bi nje bili šitski toti krasne hviljki, kotri nas trimaju, že bi sme bili vjazani jedno za druge, že bi sme počitovali i žili u familiji, že bi sme počitovali najbližih kolo sebe i že bi sme tak prepoznavali već i toto, co ljubime, i toto, co u nas najščirše, a tak povest i najjednostavnejše, treba, že bi sme oznali viražic. Knjižku vidal autor, a opitali sme še mu precu bolo značne toti stihi pisac i objavit sprave na srpskim jaziku. Ja to tu knjižku tak obdumal calu jak vypatra, od samih ramikoh, ta po šitsko kad su napisane, pre 71 pisnju, kotri tak rozporedzeni, že bi še čitali tak povez jagodijeno, od počatku do kraju, že bi še ostatnje zakončela z akrostihom. Co bila jedna važna pričina? Važna pričina mi bila, že sam scel probovac rozdumovac i napisac po srpski. Znači, ne prekladat svoje pisnji, ali z elementami mojih pisnjov, kotri še nahodza u tih drugih, znači od samog prostoru gdje še nahodza, od tih fajtov čustva, kotri viraženi po ruski, ja prez bešedu i prez srpsku slovo vi povedal toto utim, na jedan inšaki sposob, bo njemuš isto bešedovac. A čom to ti tu u tih gombuljkoh motilje? Zato, že kad dorušiš vona puknje, znači muši bud znižna. Dlugo roki sam člen društva pisateljov. Nastupam na velikih ipoteras, stretnucoh pisateljov, vystupam so svojima monodramami, bavim ih po srpski, stretam še veljo z pisateljami, kotri ljemke će preloži da jedna moja, da jedna pisnja pričitaju da jednih novinoh, ljevo pripovedku da jednim ilustrovanim časopisu knjižovnim, ali sama knjižka njet. Ja kada speršira zdal možljivo, že bi nasam pred mojo sušedi, toti kotri me vidza na televiziji ta govori, Vlado, videli smo te, opet si napisao knjigu po rusinski, opet ovo, a ne možemo ništa da pročitamo. Evo, te razmaju knjižku. Te razmaju, že vežnju, prečitaju, že ju tak jednu malu vizit kartočku z moju biografiju i sprave zostajem, jak sam sebe zadumal, že bim zohabel išće jedan šlit, kad u pitanju ljubov i kad u pitanju šitski toti kotrih ja poznam. Išće mi željene gledaju oči, da gledam tebe i našu mladost, znova sam do poljoh rušelci v oči, ze zmeščiru zohabeli radost. U morji ješenske miruju travki, dok ih nje pohlaska pluh ardzavi, a vez do čarnej zariju hlavki, čekaju jarnih mari belavi. Skrij me do brazdi naša žadanja, ljem tu sme še nigda ničoho nje bali, vytvoria še našo nazdavanja, gdje sme še jedno drugomu dali. Išće mi željene gledaju oči, znova sam do poljoh rušelci v oči. Na salašu Radoja Raoniča, teatralnog režisera z Bačkoho Dobroho polja, grupa ljubiteljoh poeziji i krasnog slova preslavila popularne šveto 14. februar. Dahto po cirkovnim kalendaru preslavjal Dzeň Svjatoho Trifuna, a dahto Svjatoho Valentina. Ale šitski
bez ohľadu na jazyk, kalendar i cerkvu, ktorí pripadajú, slavili isnovanie dlhoročného, multikulturálneho i multijazyčného priateľstva, jaké istnuje u kružoku pozberaním z tej nahody na jedným z rytkých salašoch u Zmajevskim Hotare. Ja znam, ja naiste ljubim prirodu i ljubim takie starsze salaši, takže u početak naiste prekrasni. Boš nekedy na takým podobným druženju? Nie, naiste som nebola. Перший раз mi i oduševena som. Tu mi už doskeľo roky otrimujeme Svятого Valentína i Svятого Trifuna i še máme krásni večari literaturni, hutoríme svoje stihy. Ja nješka mala stihi na srpskim jaziku, s ohľadom, že pišem i na srpskim i na ruskim jaziku. Pa evo, drago mi je što su večeras gosti na Rakićevom salašu, na jednoj od toliko književnih večeri, a ova večerašnja zbog Svetog Valentina i Tripuna sa posebnom draži. Hvala i vama koji ste došli da ispratite ovaj događaj, da se vidi da se i negde u ovim krajevima bez struje održava nešto, čini mi se, lepo i dobro za druženje. Označujeme i Svятого Valentina i Svetog Trifuna, da, to i frantujeme, jak da povem, i tak pravime i doček Novog roku po julijanskim kalendaru, ta frantujeme isto, že pravime doček srpsko-ruskog, grekokatolickog bez krestura Novog roku, je to všetko franta, takže to faktično bila promocija erata čisto 17 u druhej časti. Перша часть, то та хумористична сатирична, вона була представлена на коцурській чутки. А зараз ми рішили, понеже коцур уже мав свою файтову промоцію, то ту другу часть промоції да отримаме за лірську, то таку рефлексивну, і то друге, що дотика хумора сатири. І понеже ми ту були пред 8 роки на Салашу Радоя Равнича, ktorý tu okoliski jedini aktivni, domašnji najfantastičniji, obezpečen nam všetko, až i pečeni kromplji, keď dostanete, bude i za vas. I dúfam, že ste prisustvali jednu príjemnom večaru i tu bolo ľudí z Verbasu, Kocura, Magliču, Bačkog Dobropolju, Zmajeva, keď su tako zabole, to je jedno naiste tak male regionalne, abo južno-bački region pokriti. Prijemno bilo, ja zadovoljnim, njeljim žalj, keď da su mi žalj, že pitali še za pojedni pris, ali obovjazka bilo, že nje možu već 25 na to salaš i odbivali sme ľudoch. Organizátor tohoročného salašského literatúrneho stretnúca Kultúrno-prosvitné družstvo DOK najavil, že taký stretnúca na tým mesce postaňu tradicíny. Zainteresovaní navštíviteľe, ktorí toho roku pre popolnetosť kapacitetu salašu boli odbití, na rok budú mať prednosť u príchodu na preslavu Dňa zaľúbených i Dňa Svätého Trifuna na Ravničovým salašu.